Kublai pi barok ki parlok ki bapai jakanika. Report kabdai menta ka khatnyau tarik Julai ar phau katkum kanika report balai thu da katanat ka koi kya jong ka sarkar India laong ba. Kibru ki bayo yakanika jingpang coronavirus habro kawai kar India menta ki lapoi shaka shipholak lai hajar praspa lai phu arngot ki blak koi no barok Henry lak live san hajar nyospa san punyongut kiblak khat no kila kiu shika arsan hajar ruspa arngut kibrang don mentah pedeng kajing syak sumar na bro kawai kari India menta kidon kemba lai lak sapu ar hajar sauspa nyopulai ngut bat kibayo yakane kajing pang kabatang hapo ka arp sokenta habro kari India kila kiu shika live saw hajar kandai spa san penrungut Katkum kanika report kejala Maharashtra ketika jala babuntam na barok kijala ki bahap hapo kar India barok kidon kemba arlak prap saw hajar aspa prap wengot habangi pai pas kejala Meghalaya katkum ka report balami mentaga sengi ka khatnyau tarik hakapor shipho baje laong ba kidon susu sa khat wengot ki bayo thamai yakanika jingpang coronavirus bat ladangi khenlang barok kipriu ki bayo yakanika jingpang kilakiu shika lai spa prapu prangut kibla klat no arngut kibla koi no saw khandai ngut bat kiblang don menta hapadeng ka jingsha sumar lani active case kidon kumba lai spa lai pnyongut kata arspa khandai po arngut kidai na po Iskasi Hill district ki BSF arspa arpulai ki waipat san pesan ngut pat ki amfus na po army Assam Rifle kidon kumba khat sawngut na Ribohoi district lai puwai East Chantia Hills arngut West Garo Hills prangut South Garo Hills arngut East Garo Hills iway North Garo Hills iway ditang kini ki khubor khuble shibun